No, ambo hambul halala penam nemiri hakaritu, tabo bariana pulong nemiri lahiru kambiara, welingu lahura tumatua, narukuda dapa hurumu, kawudu dua kambul walu, dalam dua kambul tairu, lupatakala dalam dalam lau. Na temana hawanjiru paromo ya. Ambo hambul halala penam nemiri hakaritu, tapamalangu nyai miri batapa hambur beli. La pamaringo eti la kanal YouTube ya kabe GKIT. Angu bataromu ya napulungu la lodu nahu. Tapatinginya lambuku pulungu nakauku wasiat. Napulungu naparomu nda welingu lahura tumatua narukuda da papa hurungu dua kambul walu ndala kambul tailu lebetakal ndala kambul hau. Angu napulungu namakawandi welingu lahura tumatua la rukuda da papa hurumu dua kambul walu ndala dua kambul walu bawan bananjapu kapaninya kai Paul angu dedi mata kai pinya na li rukuna na manangu na mapaveli muleala na papua baru yaka la panjaru hawiangu da Yahudi nyuda napa dan tundunya wananja. Ang buhambul halala penam ni beri hongaritu. Akataronga na pulungu welingu lahura tumatua na rukuda da papa hurung. Ngiweli na duna na pawukuna lenyunga mapatenengu pamihangu dal. Nuda kangia hatau kanadu haatu la kalua kalurina. Dangula ahilu yang na mampuhanya na tau hawiang. Pangadanggunya nyungga na manda tenen. Ye ayah na mangukah kangi hawi kinda dan ningu apa taraka pakarioko kandia mandananya. Nah atu tahu na filsuf mitse na hamata ya ningu panuangu nandumana na pawai na malangatakanmu dangundumana na pahamata ya pangadamu na mateningu dango na maitanya wana kaparu dango malay balik haulata talapanyara pawai na pateni rukuna nalundu luri palupang na tau dango kanandingu luri palupang napakawandi ya duma panakitanya duma pada oho naluri palupangu nama peku nama lapahu panapahambur tanyaka damu nalata luri namanda pahama damu patadamu na patada na najero kenyaka damu na papanya ipaulu da pahanganya damu tahu Yahudi na paaranya na wangu mandongu lain ngala hanganya na kaunguruna hamanai wairuku lahori lawit ipaulo na kamanya pajuajanya tangu angu panjaran ya banuna nyuda na riangga mpatamono kanadu kanandingu dan nyuda dani anya kahom kakikunya ngarayaka na pangada damuna na pawuku nepau wane paulu kanadu na luri palupangu na mawelingu lay ala tunaw nunggui na patakanya hanggamu la banjar hawiya nyuta tawotunya na tamu ni ala na mambadahuanya na luri palupangu hangganya na tau lupa hadalaru hadadi amin metamaya o miri meninggo lawang majanga wa gamanya mambul halaluri palupang rukuna bama parahaya lenyuma la anamu na makamihamu imiri yehu karitu amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.